ia le so whapepele tātou ala i Kristo i whatalo whatuai. E nei tai hau manuia wālo se ko manuia sa moa o mainga ia to fo ia au whai ngā ruenga pa ia ne tua mau to whatua pa ia i kālesia ma no tawata al whai mai foi whanunga le nei tai au ia le tua le ol fau man malas fau talo whafoi le sunga penga le klopo kito ya mo ne lao tātou tapa i lunga le ia le tua ya manato mau lunga le lo fo le tua i nai tu ka fa fia kilope ya mau fo si malo si nei tu ya kilani nei ya to fantalo fatuai ma tātou whelua i hoi lunga i pēu ngālu lea ia le tua ia le ngona ia rofi na ngalo tātou palongolongo ma whasoa whatasi sina wheau whalenganga ia e tapsa e hoi tātou nei yaso ma newe yaso ia o se e pero tātou sa whalau ia so tutoi o nei o langa o le a te ia tātou se talo le ino mātou tua mātou whaftai nei tai au na ua e whangui mātou o mātou alwhai mai whanunga le lei o alu roa malanga maliu mali oti ia manui ai mātou nei tai au le ie whaftai tai lau pule tai lau ulofa ia ua e whasoa mai nei aso mātou tio lai mātou ia lau fio mofo nei lau ia mātou te ki tal noa fa malosia i o fionga ne e tupo e per mato fatu tua mal fa malos ya fia ngai e foi mato ma foi na tal nei soi fuanga ma leolanga ya le i tan cielo mano fa familia la o fionga fa mal malama ia ma fa malosi mato ai foi se sio ia se tinga mas fa fitau le yaso ya avea la upo se vai la wanga sa ai fina ngalo malot ya asilio na discipline ma o i mato bolang ia tele la ufionga ya me salvalea ma le vai le o fa ato e la ufio tele so vienga ono Yesu ameni Mose nato fa malo silneita ya Samoa ya o tusimasan ya o to silfia lau vivilu e foi leo Fatu tua ia ai o se wheau e mau mai mo tātou nei tai au ai a whapea ia sau tusi pa ia lei ale lau whita ua tātou tusi o le tusi a la apostolo Peteru mtau mua ia a whai upu e tolu whangata me leono whai malo si au mo tātou nei tai au Peteru mua ia al mtau a whai upu e mo tolu e tau leono mtau mua a le whai upu e tolu whangata me leono a whafonga mai e whitau ina la fiong pa ia le tua ia whaftaia le tua le tamalo tātou li o Yesu Keriso o le na whanau fawina i tātou ono lona lofa tele ina ia i ui le whamoe uola i le toe tu mai o Yesu Keriso na ie woti wai u i le tofi e le pala e le aise le anga o iai e le mamae lava o lo teu i le langi mo o tou we o leo ina e le mana o le atua i le faa tua iai u i le faa o le tanga u saunia faa lia mai ona po e ngata ai o leo o tou oli ai e ui lava ona faa noa o tou ina yaso nei i tofo tofonga ese Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into loving hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead,
and into an inheritance that can never perish, spoil of faith, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Ia whamanuia, te mai le tua, inisio na whiong pa ia, sa whaitawina ni tae, ma ia tu mau atu ia te ia lo na lava, i inga e whawawau lava, amene. Ole, mana tu au tu e fia, fatu ia isa la ngona, ta whasoan nei tae au sa moai, vi whapea ole, whamoimoi, ola o keusiano, a living hope, or a Christian living hope, o whamoimoi ola o keusiano. Ia, pe, e fwese manatu au tu e tau tala e ta whaso. O Yesu o whamoimoi, mo e wale esi whamoimoi. O Yesu o whamoimoi ola, o e wale aini whamoimoi. Jesus is the hope for hopeless. Jesus is the hope for hopeless. Tangata wale si whamoimoi, ia, pei, tau, atangia mai le whamtalanga le apostolo Peteru. O Yesu o le whamoimoi ola. Ile mai tau malau sila Samoa o makeusiano e Fatu tua le nei vai tau o soifuanga o ia ele tātou wholang. Le ngata I Samoa nei atunu matafa fia le kalup. Ua le masino le ano anoa I o whawhita uli. Ua le masino le tele o whausosonga o mea ti ngā. Ia, ma mea whaingata ua o iai ma wheto ai ma tangata Fatu tua. Mese fori sa waina o keusiano I tele o isi tua le lalolang. Mese fori le tele o tali tonunga ua whete nai. Ma le tali tonunga ia ke wisa Yesu. Sa waina ma whasiotia e fo nisi ai mese ale mau vevesi. Ua a mata ona tau whare tonu ma whaina ai le ori ma le fia o le keusiano I le li. O a mata ona fefe le whatutua. Ona o sawanga po persecution pena. Lele ai wa. I tai whapena se langona le. O le apostolo po le tohina o Peteru. Au iai Peteru. Roma wa. A mata na sala lau keusiano natai. Misia keusiano Utaia. So e keusiano e leni manu wese. Ona ole vai tau le tele o sawanga ma pupuanga. Ia ua. Sala lau solo keusiano. Lele na toe tusi e toe ina. Se I toe whamanatu. Le follow up leo Fatu tua ia. Ia ona ua I loe le toe ina. Ole matua I tele a o keusiano le a whawaiwai. Ia ona o pupuanga ma sawanga. Ua amata na taape. Amata na sala la. Ua amata foi. Ona o ese ima le faith. Ua le stick le faith. Ia Yesu le whamoimoi ola. Ia. Ua matana la fwai, ona lao. Whai o taltonunga o tu, taltonunga whai utaia le tausinga le tu la fono mal pertome. Ia ai musse fo isi taltonunga le taltoni e isu. Ua mataila ona peye. Ki vapo le whamoimoi, o le isi whamoimoi. A peo le fatu le nao le, toi tusi atu o le tohina, toi apo apoa I atu. Toi tala no atu. Ia. Kesian.
e ai lo to fa moi ola aua to teu ese mal fa moi ola mana e fa mana tu sto ino pe teu kwa ai mana tu fe aua na ave mo to ina a mo ke fiano na sa mo o fe la vale meo ai o le ke fiano o fe a fu de mo oi aua ne ilusi lo fa moi ola o ia ke risol tato fa moi ola po ala va mea ti nga o a whaina tā wā ngai mai, o a ia whamatalanga, ia o a tali tonunga, a wane whaoa i tā lau whamoimoe ola. Pei o le manatu nā po le whina ngalo leo le apostolo, te fie whasoa nei tai au, tutu atu i nā i au tawhitafa, ia whaivoe nei maa losi alu whatutu. Ma lau whamoimoe ola le nā e lawa e. Ia le sa faina ai mo oe le uso mo oe le tua fine wa mata na tau fefe ro fa tua ia wa mata na tau fa vai manatu ia ta ua lea ai ia si me si no odi ai oi mo nei malantali ia o le tau la pe o lo fa mo ia ke riso pe tonu nai fa mo o lo te fia Neu te mai tau i tono ni tau pule sa whai tau. Tu atu i nāe, whai fo i whamaro si au mō tā ua. O le vaenga mō mua le pe mention e le apostol. O le mea tau o le afo, o le wha moe mauti noa. A sure hope. The first hope is called a sure hope. O le wha moe mauti noa. Pe o laia fifi toni nā wha moe mauti noa. Penta ua nā pe i puna i tonu. O le mea ta o le resurrection. O le toe tutu. O le wha moe o le kerisiano ia keriso. Ua toe tu keriso. Ua toe tu o i fwoi lama tātou le Fatu e keriso. Mana ia, mai le tala le apostolo. Ia i wha i puna i tonu. Ia wha whetaia le atua le tamaro tātou lia Yesu Christ. O le na whanau fo wina i tātou. Ona lona lofa tele. Ina ia i ui le wha moe uola. I le toi tū mai o keriso. Na ye uoti. Praise be to God. To the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Mana ia le manino di tala au. Wana wina e Peteru kerisiano Fatu atua. Mai o salalau atu. Toni utaia, tono eleni, tono asia kiti. Ma oele nei tae au. Tātou kerisiano nues. Ua whanau fo wina ia keriswamai. Ia matua whaftaia lea tua le tamaru tātou lia Yesu Christ. Leanga o lea tua le tama. O ia lea na tapena ina whaoritanga. O ia lea na tō sina ina maia oe maa ia te ia. E ala ia Yesu Christ. Wai esele. Le te leo le pāta lea tua le tamana whai. Ina ua whaia. Ina tātou leanga salama toilang. Na plan le whadeka le tua le tama. E au mai lo na persona le alo i maliu. E ta pena ina le whaoritanga. O le atua foi la tama le ta utis paia. Na ia tō sina ina mai ia tātou. Ile ia te ia e ala la ia Yesu Christ. Le ala e whonoa. Ia o tau matua whaftaia. Le tua le tamaru tātou li Yesu Christ. Te leela na ngā mianga sa whai. Sila mamau ma le tō whamamau. Ina ia ola tā ua le tangata ang sao. Na ia Fatu ai le whaitutoa. E ui ai tātou. Ina ia maua tātou. Ole hopu mo muala le tau. Toi whamanatu atu. Kerisiano o saralau ma sa waina. E iai ni mea tau le sure hope. Ole wha moe moki ngoa lava. Pei olo tala noa le resurrection. Mai ua tā
ua toi tu ke riso. Ua tātou toi tu whātasi mai ia I le oti. Wow, ai san mana ia au. A ia se meo e sili na mana o I le tua e tu ia ilu whamoimoi. Whamoimoi le mea lea. Lo whamoimoi le mautinoa leo lo toi tu. Awa e ia tātou te whamoimoi le lalangi. O mea mou, o mea mawai, o mea lawa e tau na ola ai. O le whamoimoi sili ai mana o ai le tua. Ia tātou whamoimoi le whamoimoi mautinoa lea. E te toi tu ile taimi ole sitianga. Ia te a whai e kipe alo whaif malo whātua tua. E te whamoimoi ola lea. Aua ne iu ese man whamoimoi ola. Pero whamana tua tule nāni. Ole, so ina. Ile au ki usiano mana whātua tua. Ua, iai tātou whamoimoi mautinoa. Mautinoa na watou te toi tutu. Leanga lea sa tuu ia ke riso no tau whātua tua. A o aina a maia tātou I lea tua. O lea tua. O lea tua le tamana tō sina. Maia tātou ia te ia. E ala ia ke riso Yesu. Mana ia au. Lea lea tala noa I le whamoimoi mautinoa. Pe a oti o iai le toi tu. Wow. Na sisi mau e whamaunia. Tu se romanum tau poe onor whai poe van. Na whai mai e apostolo o Paul. A whai foi ua oti whatasi tātou makeris. Ua tātou tāwhi. Tātou te ola foi whatasi mai. Waila, ele mautinoa le whamoimoi. O le tangata ua oti o yakeriso. E toi tu yakeriso. Ele aime se masa usar. Na whai me ele apostolo a whai foi ua oti whatasi tātou makeriso. Nuinga sa tātou whatua tua. Tātou ola ina lon whiringalo. Ua tātou oti. O mau per whatua tua. Lono winga la. Ea. Ua tā ofi tātou. Tātou te ola foi whatasi maia. Wow. Le si whamtalanga le apostolo Paulo. Mo moko nito su lima fei pueru futolu na e tau noai. Ai peita, e tai toa tasi malona lava tofi. O le wha polo ke riso lava lea. Muli ane. O e o ia ke riso. E toe tutu ilona a fia mai. Resurrection. O le wha moe mauti noa le nā le pi e tā ua le pisa. Peteru le ile wha moe lea watu ela na tusi wha malosi ke usi ano. Wha pēnā foi tātou nei tai au. Ua iai mauti noa, ua iai wha moe. Tātou te toi tutu whātasi makeris. Ia, lea ngai, e fui niso lo lātou. Tāla ina le se toi tu, e le ingi koi kuku. Ia uane I whaseina lau whafonga. E uane I whaseina lau tali tonunga. A leo sau noa le fionga le tua. E iai le toi tutu. We woti awa e oti matangata. Ona toi tutu uma leo tangata. E whai le whamasinonga. Uma le whamasinonga. Ia, ona oti lo la ia e whawawau. O e le I tuulo la tau hou ia ke riso. Ia, ai, ola pia na I lātou o e sa wha moe ia ke riso. A o ola. Ai la tātou, la na mene tamanatu o tūru I tawhasoa. Jesus is the hope for hopeless. De te mila nene. Tu ia ke riso lo hope. Tu ia ke riso lo wha moe. Awa. A useless low hope. Pea whainai tu ui lau oa. Your mature things. Your wealth. Your job. Your possessions. Ava pēr. O lau hope na iei mo te mine. O mea iei te manuia. Ia, na toi whamanatu. E le whawawau waila tātou. E le tu mauna hope. Ai, o le hope le tala noa. E pe telu mo le au wha. Tua I o sala lau. Wa mata ta whawaiwai. Wa mata na whewhi.
mai aua nei ngalo ya te o tau lo tau wha moi moi. Mauti noa lava e te toi tu. Ke siano leo Fatu tua. Aua nei wha lua ngia lo wha moi moi. Pe te tau masalo salo doubtfulness. Pe moni eo te toi tu pe le ai. Ma e leo tangata umai toi tu li manuia. E toi tu uma le wha masinonga. Ai e la tangata e toi uti. Ai mana ia toi tu e le toi uti. E maula na ia ke riso. Ia. Ole wha moi moi mauti noa na a. Pe wena na sau noa Yesu le yane na sufa. A whai potasi ma le lua ma le tau. Na le watu fo ile. Le a fo ile. Le fe au wha mawhanwhana. A wala tua tu vale u tau loto. A yo tau whatu tua mai a tiao. A wai. Pan whai le se men no feo te alu sa un se men au te alu. Toi sa we watu o tau le mea ia. Ole certainty, ole mauti noa, ole wha moe, ole tangata e hope, pe taula ia ke riso, lona wha moe. Mana ole soi fuama e ola, ma le mauti noa, e te oti a ke riso, e te toi tu fo I whatasi ma ke riso. Pe ole, vaenga mo mona, ta wha soa pena maile, pe upuna e tolu, ia, na ufa mai le fa mafa la busto tato fa fitaia la ia le tua ta ma lota to di Jesus wa pe anga le to fa ma le tua le ta ma e ta pena fa ta ai olona persona le alo le na mai e fa ta u le fo fuang ia ai fa ato to elon persona le ngang pai fa mau fa longa ina tato ma ia a mai le mautinoa e sui tātou ma au mai le mautinoa. Ki siano nei tae. Ia. Mana ia le manatu mua sure hope. Christians living hope. Your first hope is very sure. It's all about resurrection. No tala noe lo toi tu. Ia oe. Pe a whai. Wa tu ia ke riso lo wha moe. A e oti. Ia. Tasiala lo e toi tu e te re toi oti. Ai a whai oti tātou e le tu ua ia ke riso le wha moe. E toi tu le wha misinonga. Ia ona toi oti le wha wavat. Ia na ona pulea oe. Pulea oe lo whina ngalu. Pe te tari tonu I ai sa wha mtalanga mai le fionga le tua. Pe pulea oe ia. It's up to you. Ai o le tu alalo ma le tu mumuso le talelele. Tu ia ke riso lo wha moe. Tu ia te ia lo wha moe. O lo wha moe mo tinoa na uta uina. Te toi tu I le aso atali. Te lua ma futa ma whatasi ma ia wha wau. I le ola wha wau. Wow. O aila tatou te leo le nahu. Nā lana tala noa le toi ina I facts ia o le gospel. E whai ma taula, ia I le vai e tangata ia la amatan whawaiwai. Ua e whewhelo a makalonga ngalo le whamoe. Whapena ui tātou o le kele pupua ngā e o mai. O le tele o taua ma misa, o le tele le o sawanga, o le tele o le matiwa, o le tele o le tangolima. Ua popole le loto le tangata. Ngalo ma li e toi no mai whamoe moe. Ai o ki roa la e ua le ai se whamoe mo tino. O whea la le mea ia. Ia peo se toi whamanatu nā whatala le lei. Alo tau. Au na. Ia e pule ale tangata ia e lono whina ngalo. Ia ai tau na tutu atu le tale le lei. Wheo ia I roho. Whai wele tu ua lava ia ke riso. Ia. Olo Fatu ai me pe ke riso. E watu le kalesia. Ma le au pai. Se ia li liu uma tangata wal talana pe teru. Se ia li liu uma tangata o totoe I le salamo. Nana nau pe ua ti lei pe ua. O umana plane Yesu le te misawai. Ai, o lona mana. Se salamo uma tangata.
o e whanongo lan tala le ai mau mai fwile leo ni tae au wani e vawe alwese mai whamoe moe le ia ke liso maua ina mana ian me mo mua nā ta ue pe telu o le whamoe moe mauti noa hope a certain or a sure hope ha oti e toi tu ile manuia whawau mana ia o le vaingano na lua le o ta ua i le whamalosi le apostolo Peteru mo tangata ke siano wa mata na tau whawaiwai o le mea ta o le eternal hope o le whamoe moe whawawau whamoe moe mautinoa ma le whamoe moe whawawau o loo tala noa i le mea ta o le heritage o le tofi tino fau ma le ola fau o tātou tofi fau e maua ia keriso i tu ato le oti pe a whai o toi tū le whamoe moe lea e iai la ma isi o le heritage e le mawhaina tātou maua heritage ia po tātou tofi ia i le manuia e whawawau pe a whai e le toi tū e tātou na maua e tātou le resurrection resurrected party ia ona maua leo le heritage pe taua ma le tala le le apostolo ke whai upuna e wha ia iu i le tofi e le pala e le aise le anga o iai e le mamae lava o lo teu i le langi mo laususunga le tangata Fatu tua ma wha moe ia ke riso mana toi wha whongta sila whetau ia iu tātou nei Fatu tua i le tofi e le pala e le aise le anga o iai e le mamae lava o lo teu i le langi mo tātou e le ke ue la longeiro kufi o le alo mo kiwa malo mai malo le kaua loa la longe ai e ia ke riso ma tu ia lo vau la ia lo tofi le lang vai au lo tofi le na ma ia le mamae pe fungala o funga ngen kai o mamae la fiaf e le pala lo tofi le na e le anga le se me le anga blessing manguia o le tangata ha mo ia ke riso and into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you. Gives ya no matangata Fatu tu. Eta ofi ben fa moi out. Na ke ple langi ele ke ue la longe. Tanto me tanto te mita la loni. Ne am se me ar masis. Ka ki kia fale le ya tato to mau a inga la loni. Te le fatu le angata mau a inga le se vai tato gola ai avoninga. Ole ele me se me na ve ai tato le manuia le e lo tofi e lo manuia le fatan tofi le tala noa ia i ole new body ia pole new life tato tofi na le tala noa ia le winga le na o lo teu le langi mo tanto tino fou ta ua le apostolo tato tino nei o le fale apitanga e pala e te me eu me le oti e pala toi fo ia le fulefu le fuef le pala e ai la le tino fo new body la e tapena ke riso pe au le aso le fio mai ai le te me si tia ia ona e toi tu mai la ia le tu mau mai mo muat ia pesi tia fo yo e ola ia ke riso ile tino fo tino pula tau tala noa tu faxi ole o blessings here ke siano e oti ia ke riso e tu ia ke riso non fa mo e ia ila me tau le tino fo ma le ola fo o le ola la na e fa va le ma fa e o fa mo fa mo tinoa ma le fa mo fa va new life
new body, new destination. Wava. Kolu le me kupu anga ya na a. E tau le langi. Whianai ka oko e loho. Ia. Mana ia. First priority a tātou. Nau whātua tua ma keo siana. Tu le langi lau whamoe moe. Tu ia ke diso lau whamoe moe. A se si mea whamani. Mai paula le. Tu sina ko nito mua. A whai pue sulima ale. Tau pue sulima al whai pue lima lu. E whaafua se i lava. O le emo le mata. Pe a idia le pufa uma. A wai lia lava. E toi tutu mai ai e woti. Ma le ola pea. E li ua fo i lato. Wow, maga ia au. E kei me whaafua se i lava. Pe le emo le mata. Pe a idia le pufa uma. Ia ona. Toi tutu mai ai lea o e woti. Ma ola pea. Li ua fo i lato. Li ua lo kino nei. Ke o ia so uma. Ngai ingo fuara penga via. Fuara ursuka ma koko mauru. Ki ngā mai lea mea. Ki ngā angere vaenga. Li ua le tatou kino na. Pea tatou woti. Ia keriso. Pe tau te ola fo ia keriso. Pea o le teime fio me keriso. Pe o le emo le mata. Ai dia foi pufau. No ingala. O fa moi na fa va. Ele o la no nei fa va o ta tu fa moi. Te uile langi man via o fa moi. Fa fonga mai ver nei tai au ya. Na ona ta fa manatu atu. Ai pulea staff ne de la ron sa. O fa awia, o fa auto fa manatu. A fianta to maua nei fa moi mo tinoa man fa va. Pe atu ulo hopi a keliso. Au e ola. Ele do fatu tua matalia. Ele o le ilo keliso. A ia talia ile loto a. Maresi ina le konito na sulima mo muaz. Mo konito le mtape sulima ron fei po lima tonu na foi. Mense me ya. Mai tala la poston. Awa e tatau ona ofu le nei tino i vale. Ile tino ola pea. Tino i vale le nei e i ui palpala. Ai ofu e ola pea. Ia ofu fo le nei tino oti le tino e le oti lava. Ua faa umatia le oti le manu. Fere me te faa long so o i upui. Te faa long o te meo maliu. Se te mea e fai ese maliu te wha longo e fai se au. O la tau wha ngā ina ia le veselea fai pelima se fuktonu. A o maleoti ia na a wā te tau o na ofule nei tino i wale. I leo tino o la pea. Au se sili. Lale winga le me te tau na ofule tino i wale le tino o la pea. E le fa pea, le ala nai mana o mia ele tu o yo ke fiso lo fa moi. A wana pauana tangata na te toi a mai ele toi tutu ma le ola pea. O lo fa moi wa tu o ya ke riso. E lo le tu le material things po le wealth, ya. Pe tu fo le ngola o kalesia. E dangai, ya, ele te le farianga i le ngola kalesia. Ai, a wana i fa mo. I nase si me. Ai tu ula le sua fale ke riso. Paua lea me sua, le alopo moni maleo. E le alua tua se tasiro tamba pere ui. Ya na, e te taunta tuo le lea. A tato ya keriso. Ai o mai le mai ngase o tato tino. E vale le tino neo. Ai le tino fau, ai le tino mai. E suia na te li ua. O tato tino, le tino hola pea. O tau mau mai le whamatalanga le aposto. Ia ofu foi le ne tino ile. Tino oti, ile tino le oti lava. Ke loe. A whainga ke oki whalengang. A e oki rikingo. E le siama noa toi tu, e toi ofu i o le tino fo. E lena, e mana o mia le ola. O le nganga whaola ina le nganga. A o ola ina oti.
e toi tu mai la i le tino fau ma le tino ola pea mana ia ua faa umatia le oti i le manu malo o ai na sofa ina le toi lalo le oti o ai na vai sia le tuio le oti ma le tinga le oti o ai na fasauloto ina ta ua mai le oti ta sia le tangata na Yesu Keriso la ne na mo ai fola ia le tala na apostolo so se Kerisian ia tātou na una lautele ia tātou o le puluro le valau tātou matua whaafitaia manga ia le whamatala ia tātou matua o lominga each and every one of us must e kaunga give thanks, give praise to our Father God due to his great salvation. Now, I say, why man we te tele o mau le wo fol. Ole fa moe mauti noa e toi tu o e woti a keris. Male fa moe fa wau o lo tofi ile lange fa wau. Ole wola le tino o lo wola le ola fo malo la ma of winna le tino fo. Righteousness mana ia ele mo le makarisi ki ane tato ia peo nai vai ngana lo tau tala noa mai ai resurrection and heritage Christians living hope ele o lalo nei yes ka ko hope ele stato no moni nei stato no moni le langi le fatu tuar ke siano ai vo tau fa vai ya se fa marosi o le langi le ia tato tofi le ia tato tofi le tato no fanga tu mal le orla ai fa va ya o fesi te fia fai tofi o le lang io te maua ala te mau ai tofi o le lang ma e mauti no ai me te mauti no e lalo nei anga i tangata se me ia me nari fatu e pule le tu o le alu langi ma le o fa va le si me tato me nari tu to ai do to ta u me ne tu e cha me cha do e pe avoti ia te ilu ia au so vai ngai i le afionga le tu e te ilo e lalo nei lo to file ma lo manuia le ma lo no fuanga le o lalo nei te ilo ai a fene lo pe a e di liu ia ke riso Yesu pe a tatana lo tu ia te ia lo fatu tu malo ma sui lo tangata ma e ola fa ia ina tu so malo ni fina nga ma e ola ina lo ni fina ngalo ma na ia nei fa manuia manuia e le pala o manuia e fa bava ana le ta ua tu se falinga me yoani le langi se no fuanga matango fie e fa bava tele to tangi ai tele to e oi ai ni mai e tele to e fa no ai se tinga tele to e mai le to e oti le to e tangi ai te oli te fie fa bava te lua fatasi makeviso e favava. Te lua tali sua fatasi makeviso. I le tino fau, ma le ola fau, i le nofo anga fau. Wow! Pule al fau rau ta vale nei. E a te me pala i le anga. La vol ma nei al fale fau nei te. E ia al te me le anga i toi di pia ma pala. Le a foi se ma nei ani me fau nei a te oi. E ia te me e ma vai ai. Ai a le ola fau ia kenis. O ta fa fonga me nei tai. E renta mai manuia ia wa umana te pena mai. Mo oe lo uso. Oe lo ta mama, oe lo tina, mo tato. Lela lia. Na toi follow up pa le tusilia.
Toi tau mawhai ia, toi ina o pe telu, mai au iai Roma. Ina ia toi, se toi mo mori al tusile ina I keu siano nei sa whanonga e. Aua nei o ese ma keriso. Aua nei wha vai li wha moe moe, tō ia keriso wha moe moe. O nara manuia ia. Nei te I wala tō vale tō lima. Ia, e te fia maua ia manuia. E tasia le whai tō toa. Ta dia keriso. Salamo, yo tātou o langang sala. Confess your sins. Believe in Jesus Christ. Put your faith and your trust in Him. It's a thing of fear. Simple as that. Te reto e whaise si mea wa umana ta pena e keris. Matua whafta ia le tua tama. Ona o ke viso mal whaola tanga. Mana ia. Mana memo le muri le tolu ye me no whai atua. A sure hope. Eternal hope. Mana mea tau ole enduring hope. Mea nai tonu roa fifi tonu ole tusi lea man whamtalanga lea le apostol. And enduring hope. Po ole wha moe moe tu mau. E tu mau. E wha vavau. Le wha moe moe lea. Ole wha moe moe mo tinoa. Ole wha moe moe wha vavau. Ma le wha moe moe tu mau. Wow. Le ale winga le tala lea ke viso. O lo tala noa I le fellowship. Me mo mua le tala noa le resurrection. O le hoplona lua le tala noa le mea ta o heritage. Ma le wha moe moe lo na tolu le tala noa le fellowship. Our fellowship with God. Our relationship. Mana ia. No inga. O le relationship oi ma ke viso. Wha vai e le lua fellowship e tu mau. I le langi e whamawau. I le whai upo e lima nai ta ua nai la apostolo tu sa whaita. O e o leo ina I le mana o le tua. I le Fatu tua. Ia iu I le ola ua saunia. E whaalia mai I ona po e ngata. O lo tala noa I le ola ua saunia. E whamawau whelsipi lea tātou. Who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Who through faith are shielded by God. Pui ele tua tangata ua whale leimane tua. E ala ia ke riso Yesu mana ia. O le fellowship a oe ma le tua e ala ia ke riso. Fa mei e pui ele tua. Ala ele fai sisina va ese oe ma le lua relationship ma le tua. Langa le fa mei o le talita e pui ele tua. Once te tena ia ke riso. Fai marima fa ola ma fai ma o pule ma o pas. Pe atu ulo volanga ia te. Fai mai e malu pui ia oe ere tua. Lono winga o le lua fellowship ma le tua e ale ia ke liso. E matua sikiu ale le tau. Fai la tatou le fa moe tu maule na. E le koe ave sesi se tatou. Ame fa maunia. Fa maunia le tala le apostolo. Le Roma e valu. Fai pue tol valu tol viva. Ne tau te whanong so o ia. Le sikiua o le tatou relationship. Fai mei a tala le apostolo. Fai puna tol valu ma tol viva le Roma e valu. A wawa o mauti noa. Ele mawhai le oti. Po le ola. Po le angelu. Po le lii. Po oe malolosi. Po mea I nei ona po. Po mea tali. Po le maualunga. Po le loloto. Po le tasi mea na whaia. Ele mawhaia ia mea. Ona whatea e se ina mai tātou I le alofo le tō. Wawai kako. O loo ia ke viso Yesu. Lo tātou gali. Amen. Secure le lei. Lo tā fellowship ma le relationship ma le tua. Ele ia ke viso. O le taimea tā titu atua I o tā ola ma o tā o langa ma o tā tangata. Ia ke viso. Secure lo mai. Ua mauti noa lo wha moe e wha vavau
mautinoa lo tofi e whavavau mautinoa me umalama le tele ni manuia ai fai mai e pui ele tua kako ia ke riso Yesu to mo mai le enduring hope o fa mo tu mal lo no vinga ele lost le salvation a tanto is ke me pe kako a ngi a Yesu ko le ro fo kai au ko ka su se wala ya Yesu ko isso ele fa pena fa oltan ele lost le salvation once it the liwa ya ke riso fa le maftanga matu mau ele to ya wese le fa o le tanga mau la ya na wese wa e sola ese tele mana o te no fu to no fa oltan ona e a faina le ai once save tanto ele tua ala ya ke riso ile tanto fa tu e secure ale vai mental la pistol ele ma faila vese tasimia ona va ina ta ua mai ya ke riso ele relationship ele fellowship tanto so our fellowship with Christ is very firm, very stable and very secure. When I tell myself son what is how myself salary found down. Aua et tau mas fa pe sa o ele nei mea. Foi ngatani aso. O tele ma wa onga. Fa fita uni na wa le lo na tonga fa longo. Po felter tonunga sa. Fa masinoa oi. Tango fai tau tus pa ia. On vele wo iwa. Sawe ma diapolo. E vali mai foi. Tout le le pepe sa diapolo. E twist. Sa le diapolo e twist le upole tua. Langa mea na fai te mi. I le ferenga tuai o mai fatoanga i etena sawi i le maunga sa fauso so ina Yesu. To foi nai e twist, tam fai twist. Le ala vai o mate tu vai te. Oh, so me le au twist tu fule ia i lunga le. E ia tanga to e se vola to numa. Ta to vai at fu sa mo. O at fu i sto inga. Ia malela lo lang ia to. Pa wa dia. O e lava o ia le famasino e te famasinoa le fo le fem service o fa tanga. Once te mau al fa tanga le to lost. Man, our fellowship with Christ is firm and stable and very secure. Yeah, ma tato le man nei ona manu e tolu. Ua umana fai loa le hope o le famoi moi o le sure hope. Yeah, ma le mea tau le eternal hope. Yeah, ma le enduring hope. Nei tu toni na, nei tau tala. Isa meu tala noa le apostolo i famoi moi. Lona fatu se itoe famalosi ai le fatu tua ia o salala. Le wa matana o ese ua twisted diapon. Ua teste le diapon, ua teste pupo ngam sa wang. O tamu fai to mi milo tangata ia. E nei toi fo e tusi tu la fono mal per to me itai. Awa nei tau sia ke viso walanga o tato nunga na fai itai. O le peritome mal tu la fono. Fatasi mal fa ma Yesu ona atole le fa utang. Ai no saule te mi Yesu mai Paulo. Ele ai ele ola se si tu la fono ma preto. Pa walia. Na o fatu tu lava ya ke riso. Ia oli kamoi moi ola na o ke fiano. Tu la fono ia sa fa ngal venga tuai mo no na no. Au tato e sel fa ngofie. Na o tato fatu tu lava ya ke riso. Ia tato tele to sia foi se perito be man si vai. Le wa fa ma a tato mau ai la man ia to ia ina ne umi se fa so a mena to ona mau mai tu tono le o fa ma lo si au le apostolo mo ke fiano sa wa ina ma sala la ta ape tono asia titi ya a me si foi te ma la tu Europa le la tu tala noa ia le to ina manatu ole fa ma lo si me funa
Wow, mai fo ya tātou lana whamanatu lea. O ke siano nei tai o le sili. Where is your hope? Feo ia no whamoe mo. Ia whai re tu ua ia ke riso no whamoe mo. Ia. Pule a oi, ai o le. Tua lalo ma le tu mumusu o le tane re re. Wai oi e tu ai. Ai mene tu ua i nei te mia o ola. Tana lo loto. Whamau lalo lo loto ma. Ma confess o le asisi e tato ato. We all sins. We all sinner. Tan fe atu le tua wa tanga sala famangan. Langa pole ala val tatu wa mi le me uma mai tana na stone. Wa na sala tanga ta uma na. Ma wa le olivi ingale tua atu tongira lang sala le. Na tau na fo te mi ni au e ola. A sia mo fa mo tinoi. Fa mo tu mau fa mo tinoi ma fa mo fa va. Tele mo pe a fai ele tu ulo fa mo ya keriso e tasi ya le wala mo e tato fa mo ma nei man via na e fa no me e lo tino fo lo vola fo le no fo anga fo le langi fo ele o ko mekinga mo e tato pe a fai tato tele fa maula ma tato tu ya keriso tato fa mo ma tato fatu tua le apostolo a fai tato ya su keriso en maliuta numia tonu le loto tau tino le ngutu e wha ola i nā ioi ia vai ve le tu ua ia ke riso lo wha moi ia vai pole ni yaso vai ve nā te mai ti ngā ina ia asia le tu ua i loa ia ke riso le anga i oti e le ia i alo hope ia ke riso nana e loa mai langa le sa e ai le liwa toia ia le loa pole toi las minetana te whanongo ai fwoi lo leo ma toi whamanatu. Te mau aile ma le hope man via le whamawau. Wow! E wese si o tu ia ke lisa lo hope au a mata na salai ki kuole sa vali mata toi pe ki kuole o langa. Se toi fwoi mai ton le alana al tusi toi whamalosi. Na e whai unga whai pue ono na meye. Iau tō ono sai sina teimi titi. Teimi lai titi anei tō te tu te ti ngā e la toi fai tau atua lei fai punai o me tala la pistol o lea ua o tau ori ai e ui lava o na whanoa noa o tau i nā yaso nei i tofonga es sa lai whamaro si nei te mie toi ia sa lo feo ti umana tanga hape nā whala tātou kisian sina te mi titi nei ma toi tofo i nā tātou tele me le tofo le tātou whatu tua mi ori le li ono sa ia i nā aua te whawai ele o toi umi usi tangata na whatali ale u koi fo ia i kua lorlang isia o fiu whatali ia langa ele o ta ua ma le te misa we ke riso tu ia ke riso lo hope mano wha moe put your hope in Jesus Christ our Lord and Savior ia en whaiatu tu ia ke riso pau ale ole me mau e wha moe o la kaua oki o le langi le kau awa ele mawhai ele matamau a inga le mawhai lo manuia le tino po le ala valo mamalu na iai po le alu atamai po le alu tamau a inga ma na yo mea manuia na me le tua a le first priority ya mo tato tu ile tua lo ho ala ya ke viso Yesu ona tango mai le tua e to sina tu mana ve ina oi ai manse te mau ai ke viso mai la apostol ele ma fai se oli ele ma fai se angelu ele ma fai se tangata ele ma fai na toi avai se oi mai le tua maftanga ma ke viso wow our living hope in Jesus is very true. Our living hope in Jesus is very eternal. And our living hope in Jesus is very endure. Certain, true, eternal, and endure. So, makaukia, tu mau, ele liwe favavavle lo fornare tua. Yeah, I miss that relationship. Jesus Christ is the hope for hopeless.
challenge muli ane mo oi. Ua le aiso wha moe. E no polo mai ana jo tian. Ua le aiso wha moe mai wha mai. Mai fo mai le ai to fia ni aso na to te ora. Ma na ia la mano la tu ro ya ke solo ho. Pe a fa ye te o ti lo mai le na tu lo le ngana ai te le tu ya ke solo ho. E le la sa mano te mau ai fa mani anga ye le lang. Te le mau. Ai ava pe na wa tinga ina la mo wa maftia. Ai e tu li vai lo le nei taimi. Ya tu ua te tala tu lo roto e watu lo hopi ato. Ma lo fatu tui tui. Faola te roi. Ai o ti lai se te mila to mai. O te o ti mani mautino. Ui te oil fa moe ola. E te la ei manuia te ofu manuia. E te se ei manuia. Ole ola e fa mawau. Pe a fai e fai nei. Sau filinga. Ma tu ulo hope. Ya ke viso Yesu. Jesus is a living hope for hopeless. Fai o yaiso fa moe. Ya ke liso. Wa ele lo po fea suru ye. Tu ulo ya ke liso. Ele ngata en fa manuia ya te oele tino ni. Ai a oti tu atu le oti. E yai le manuia e fa uva. Ia. Ole tafa som. Ia na ni tai au. O ma inga ia e. Da tonua ua. Nufu fale ya satu ya maalita le yo to ai o to fina ngalo maloto. Ua. Se taitalinga foi lo to fa longo pea no mato. Pono ina ma. Ya ai. Ole la ngono maurunga. Ina ia whamanatu pea. Ala lama tu spa ia tupul fatu tua li tau longo. Hea vai foi le tu salau whafonga ma se whamtalanga. Malu ave fale so tau fina ngalo. Ai ole fe awa le tala le. E te tau pea ona longo atu ma tala no atu ma nuo tato ma ua leona. Ma na ia moe. Tu ia ke riso. Tatia ia nisi mea. Ai a maua ni moe ona lea. O kangi manguia la whatari mai. Ia loto te tele. Le au ke usiano. E fo nisi wa mata tau whawai ma toi. Fo i tua. Ia ole. Amalosi le. No to au na vai ma whatau wa. Te so mal mo le ana. Pi i le va. Manu. Maua tatou lao e whaola i nai tatou. Tatou whamalosi fia. Amaranga luenga. Tangwa te ma le lima se wa ma se to lua. Aya se whanau. Matua. Ma ai se whanau. Ma ai na ia tātou whanau. Tau ia di tāre lei. Whainga tāni asa wa sauti apolo inga oi. Pea na tāu so le pepe sauti apolo le sa oi. Nga oi. Fasotia, whaumatia. Steal, kill and destroy. Po wa ngai tele mai le tamai e pu e na ia tātou whanau. Ia, awane tua ngoi nei. O e longo pere tala. Pa pele awa i le fionga le tua. Ai alofa i a ngango si o whanau. Ia, na ta ua lava ta vita. E alofa le ngango lo watali sasa. E lor sasa wele e lokai oi. Ai sasa le upo le tua. Whamanatu tana noa. Ta upe iai whao tanga tau iai manuia ia. Lea ngā tātou le sao le manuia. Ia, lai whaatali le mana ia e whamawang. Le se e fialu mana ia e whamawang. Mana ia pese sulveta. Krene le masani naus. E le atoa lo fifia le rangi pia de va ia oi. Aia, e sa orna pese. Te ua foi ua lua ona o lua te lua le vai lu whanau langi. E le ato lu fifia. Ia fata malala tatou sa tauta. Ia pe alu foi tina ati ai tama. Ia nao ni manatu fatu pu manatu. Ia ai pule al tama lo mutua ia. I lono finangalo. Se auna mo tatou. Ia whainora apostolo.
mo tātou ke fiano no ese nei taimi ia matua whaaftaia le tua te maru tātou ria Iesu Keriso. Ona o le whaamoe moe mua, o le whaamoe moe mautinoa lua, o le whaamoe moe whaavavau tolu, o le whaamoe moe tu mau. Living hope, eternal hope, and endurance hope. Ma ai tātou mea. Those are the reasons, those are the facts. That's why the apostle encouraged Christians to give thanks, praise, and glory, to glorify and the mighty name of Father God. Father God, who prepared the great salvation fulfilled by his Son, Jesus Christ, sealed by the Holy Spirit. Man, ngalu lui umale tu te pena lo ta fautang. Ya, ole fe auna le ta yao Samoa. Ya, la fisenga ngana wa le tau tamari ila fa fonga. La foi due le aina ya mama ngalo se le lo tu wona. Ya, ai tu ye ke riso lo ta fa moi. Bala au ya ke riso. Ya o ya na te fa ato to ino ta to fa moi. Mana ya le umato le lo langile. Ta to lo i fata sima ye le langi ya ole ye tele fa so Samoa ni ya so fa tai fo lo fa no ino lo telefoni e te fa longo mai fo i se le fa to wa lo to ona ya ai mana fo lo tango sia tu yo la sistangata ina ye so swani mo se su amatanta fa vai to foi tu ya fa malosi ali me mai la apostolo yo to oli pe sina taimi titi o to fano no ai e lo polale umire ko fango lo ko umi stay and remain in the truth of the gospel Jesus Christ out o to be se te wa bisile man via na ele mo le al famo mo ola ya o man via ole ke fiano fa va ya fa malo sina ni tayao a Christian living hope. Wow, what a marvelous hope and blessings in heaven for us. And Jesus is the hope for helpless. Alu ta'ul fa mo na sistangata I ola sistangata. Ya men via le upole tua, via le fa tai le fa fong mai. Ya fa tai fa malo tai talo mai. Ya fa men via telele tu le fo la mo falenga. Fai so feeling e matu rono hope te manu mo no ono Yesu. Amen ya ta talo fa tai le tua. Wa fa tanga ina lo ona vai mali fa te wa. E tau tala le o fionga toi fa manatu. Fa unia na tu le loto petelu ina ye fa malo si ke sanu sala lau solo ya si tiki ono o sawanga ma ina ya awoni yo ese ma oe malitala le mal fa mo fa sta yo fa vole le wato e mai mo mato mo tangata Samoa ya oi o mo vole no e fa lo le as fa me ye tele le tu fa sta fa ina mato so mato le ato me so mato vai ya e te fa ato ina le tu fa me yo fionga mori ya e fa fengo fie na mato fa lo mo sita a se mea wale tonu no mato fa matala male sa fa mangalu a fa tai tele nga pa ia o lava ua man via ma fa tonu ne fa moi ia o le tua fa ia fa fon fita so mato tu ta fa fia le la rolangi o mo mai ai fa so ia le pulenga so no fa nga preta la mo so fo le songa to ina la tino fa via ya mangalo mai to ni aso ta to mai ma to fa tali ya mal mautino la vale aso te firma ya au ma na ya ma to do le fa mo ola le e mo we ma to ono lo fa ala ya ke risu lo swafe su ma to fa tai to ni amen ya pa tai fa fon mai tai foi mo le no ya famanu ye telele tua ta tu filo vi si malama to penere mon viel ne veaso mo fo ono Yesu so fua nele